Hayi mina ma-South Africa ngiyanibonga bafowethu. Ngiyanibonga ukuthi nibe nenyani nithembakale. So I'm really disappointed bafowethu. I'm really disappointed. Ngendlela nje sisimanga. I'm really disappointed bafowethu ukuthi ninikeze isiprofetho ekade sidonsa iminyaka bafowethu icala lingapheli. Isiprofetho ekade sidonsa iminyaka icala lingapheli bafowethu. Nganikeza nje futhi into eqondile kade bezama usigujana. Kade bezama ngishona lenyanga lena ethi yona inomtho okulalisa abantu ecourt inomtho okuphelisa icala kade izama. Kade izama bafowethu kodwa kungenzeki lutho. Wafika uSimba wakhuluma uSimba bafethu. Zakuphela even 30 days. Kakuphela even nenyanga leyi1. Icala laphela bafowethu. Lokho ngikhulume nge6 zika October kodwa angiboni noyedwa. Angiboni noyedwa umuntu oncomayo. Hayi bafethu